Thibitarĩ-inĩ wa Naivasha nĩkuo Jimmy Ngugi arahoneria nguraro cia rithathi ya ngingo gũkĩrĩkana ararathirwo nĩ mũthigari ũmwe wa ũrangĩri wa nyũmba cia thirikari menja wa kĩrabu kĩmwe mwena wa Naivasha. No kũratuĩka mbere ya ngero ĩyo, Ngugi arakorereire mũthigari ũcio gĩthugumĩra nduthi yake, aririkana nĩyo ĩtũmaga gwake kũnunge gĩtũngũrũ. Aramũria nĩkĩ kĩngĩtũma eke gĩko kĩu nduthi-inĩ yake, no thutha wa njikanĩrio ya mĩario araruta mũcinga na aramũratha ngingo. Immediately tu tumefika, nikaona jamaa anakojoa akikojolea bike yangu. Nikamapproach nikamuuliza, mbona unakojolea bike yangu? Na pale kuna free space unaweza kojoa pale. Akaniambia hajakojolea. Nikahakisha simu light, nikamuonyesha amekojolea. Akaniambia sasa nataka nifanye nini? Nikamwambia mimi hata kuna kitu nipenda kufanya, nilikuwa nataka tuache kukojolea. Akatoa gun akanishoot. Nĩ ũndũ tũngĩtie family yake kĩmako, makiuga mwana wao nĩ mwĩyetheri na tũngĩtio nguraro nĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo akĩmũgitĩra agĩetha. Nikahadithiwa venye huyo mtu alikojolea pikipiki yake, kumuuliza akatoa bunduki na akamshoot. Hata nisikia vibaya sana. Kwanza ni afisa wa polisi mwenye anajua sheria. Ninauliza kwa nini wanapewa bunduki wanaenda nazo kwa baa? Moretie thirikari makĩria rũhonge rwa ũgitĩri rwenjere ndeto ĩno na rũmateithĩrĩrie kuona kĩhoto. Nataka serikali iangalie kati historia ya police brutality. Juu wanatumia power yenye fai kwa mtu mwenye hata anakosa. Hilo ni jambo tumekuwa tukiona likihappen sana. Serikali tu ituangalilie tu maneno kama hayo. It is very painful. Nasikia uchungu mwingi sana kwa roho yangu. Huyu kijana ndiye breadwinner ya kwake. Mimi sina kazi stable. Atafanya aje? Munene wa thuthuria mwena wa Naivasha Isaac Kiama augĩte ũthuthuria nĩ ũrĩkĩtie kwambĩkwo nĩ maabitha rũhonge rwa DCI. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga wa Wambui.